ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamu alaikum. Ali Abdullah Mire Simbadal Kolli Fajur tari Mrs. program kayaku ad Mrs. Mihar orgon me gines temda Isa alayhi salam ge wahake ayaku. Mire program kuriye gengustebani Sheikh Abdullah Jamil. ad Mihar orgon men kuriye migendani salam levi Isa alayhi salam dunia wadagatuma behegotun dakkawanda wahak Mihar salam levi Isa faanunge mayak kamalun Maryam faan Mihar Isa faanagan alaswe inne wahak orgon men kuriye migendani irad kuruya mires algonmen ehun terina ituru malumat kola genes dena rakkaw mu kuringa higa dia bay muizat ka behegotuma algonmen wahada kalan kastu kura mire egotu mire furtam algon tannawalani Sheikh Ibrahim Ahmad demme Jamil ge wahaka ge share kore faden algonmen mi wahaka dakkani Isa alayhi salam ge duniya wadagatuma wahak dunu Isa alayhi salam gen ekamana ekalek faanu ge makambalun alaswe inne wahaka gule bay wahakata ade rasul bekalun gariha wahiyagen jibril alayhis salam wadagen wahake algon mi kurin ishare kura bay nukta tawge wahaka kuri program gwan ishare kofa adi ham egota mi wahake gulige ilmen tafatu nukta ta geneste wafave al bahrul muhituge hawana baga bayame fawani malaikata insana ge sifa jessevi insana ge muniyavas filwade farate kam galevu mashade mi maryam ge faanu ge ariha Jibril gafanu wadanne viru insanege sifaa guri wahaka algon men kurin bayan kofawati eya gule wahatake mitaga mennani adi malaikatage suraga funu uni malaikatage basful aduhan insanayan undaguwe miistakunna malaikatage aduehun ei hagegatuge undagu kamaka waanetiye ehwima ekama birun insana fila rakkawegen hinga daaneti insanege sifage malaikatu me fonu wani ek dalil kora waragina dalil ta algon men kurim viswani ishare kofa eke rasul bebe kalunge ariha jibril gfan faba wadanna maruga di khud kit rasula gariha wahiyage jibril gfan wadanna maruga eke bebe kalunge sifaga hunna kaman algon men wani kuri program tawges ishare kofa adi hama ifaden mi mita algon men nafaha korwe Isa alayhis salam ge makamala de maryam ge faanu ge ifetterikama waraverikama mikam ge dalilaki ekamana feni wadanne viriti suren libidana gellumakun salameve wadagatumattaka ekamana Allah hazratun rakkaterikan libidagagatuma dua kurmu ade ekan an egotuga levvi imtihan ge gotuga ade duniyega insana kurimativa ginakandataki insana kurimativa imtihan take imtihan tuga ena Allah taala ge magu hoduma masakke kuran ebajje ad mitaga mikan kurimati viva maryam ge faanu Allah taala ge hazratun rakkaterikaman ediwada enawani ad ei ekamanage iffaterikam ge rakkaterikaman ekamana ediwada enawani ad maryam alayhis salam efo engewada agati ekamana ekaheriwe wadagen Allah taala alukan kurumuga inne viru ekamen husheluvi insane nuunkamuga adi Allah ma kurvi malaikatekamga ekamana muniyas filwa devwa ekamana mufarikam khabaren bekalaku devvi malaikataku devvi ennames ekamana ajab wadagen ekama medugo jibril alayhis salam ekamana firhin darikalege mufarikam ge khabar devvemu sabaki ekamana ki bikurere ekamana ekam gawun adi kawen balwa nugannawa huri bekambal ekam gawun adi ekamana ki duhakes firhinaka gavume mi algon mi kiya gotun nota ami firikam ge gulume duhuko singe bekambale nota hengotuka bunakuwan firihurna akiga egota ekha diriulumen uluvi bekambale vesnune ehaves effeteri bekambale ke ekamana aki ehem vime ekamana ki puluga efada sualen ufedigen die bunave gotuga maryam ge fan Isa alayhis salam gen alas we inneviru ekamana ge umur fulaki tera haru adi miyalaswe innevi innevumga heda korevi muddata meduge sage gatuga ilmeringe meduga warbadeti ikhtilaf tan ebahuri bayn ilmerin faha korawani hindukolege kamekamga man Allah wahi korevi fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya mi surat maryam ge 22 wana aye maneki den zaman dawruwam gos ekamana balive inde banduboduwe duwasfunen kaarwe fa wanikon ehindu ekamana ehunne virashun
duruga warashaka daturuko diuma nukum wadagate ade mi ayatan algon men balala fiya ilmenin e hindukolake buna hindukolaka mi ayatuge sigaye mi ishare kurave isharataka dima nuwaka algon men faha kurade mi ayatun dehawa kamaki ekamana alaswe innevi muddataki kudakuda hindukole nuunka ade mi ayatuge tafsiruga wahaka dakkom adwad bayanuga shanqitu liwafa wani ekamana alaswe innevum ekamanage qawmuge mihun na ekamana ekahirwe wadagen kamga ehen riwayatiga wani ekamana Isa alayhi salamagen alaswe innevi nuwaga dirakama ade miwes ayata hagegatuga fushwara riwayati nuwaga diruga waqteke mi buna riwayataki wes ei muddate kama wanya ei miha kudakuda wagut kole kamaka beleve kashe hagegatuga nonan den ehen riwayatiga wani ei ammas duskama Ibn Abbas ge arihun aswa riwayatuga wani ekamana alaswe inne maki tobiya i alaswe inne makamga tobiya alaswe inne make mi muna wahake ki am insanunge diri ulum galgon men me fenna gotan hama anghenaku me baliwe indegen enaga muddatu ekamanage mi kamuge terege sama negikama ehen anghenuneke effaden ekamanage alaswe inne sama oikama Ibn Abbas ge mi riwayatuga annani enkum Isa alayhi salamagen rakka wadaga tiwsama aada ganhuneke effada halegga kaman Ibn Abbas ge mi riwayatuga riwayafawani al-Imam Ibn Kathir rahimahullah vidalwani ekamana alaswede muddataki nuwa aharukama hagegatuga mi alwana hiwani atangole bodu minwaren de mi wahakataka balayaruga algon menna hama sahha gotaka mi buraweveni Ibn Abbas ge riwayatuga e genes deva am tobiye usulege matin ekamana alaswe innawa ekamana rakka wadaenne ekam hagegatuga mikala wahakataka guligen ikhtilaf riwayatan annairu bayfaran algon menge buddhi qabul nukura waruge riwayatan aswaves hure ei mi wahakataka gule gotum bayfar wahaka boduko liya mi humwes limun dative em ekeki muarrikhunge usula ebekalu mi deke lawa goittaka ei warattafat goittaka wati mikala goiggota mikan annani hemwima mi usuluge matin ilmeri mi nuktata mi gotuga faha korawa famani ade algonme mi hushala munda riwayat ki algonme waki riwayat ke macca burawege hushala riwayat ke no ilmerin tafat fettoga mi riwayat ke nawa fawati algonmen ehun tirina hame mi hushala lani egotaka ves waki riwayat ke burawege egota waki gotaka algonmen kandale ekino den kuriya gendawana ustaz Musa Nizar ade kurimes mi Sheikh Jamiti ishara kore fadan algonme mihar wahaka dakka mi gendani Isak fan no dunia wada tumuge wahaka behe gotun ade eklek fan wamma for Maryam ke fano alas ve innevuma ekantata hinga de gotuge waka mi kama behe gotun elmorim wara tafat gota ade tafat raita go macha wara diuko bahs kora fawa kan agulmen fa kore ehmima mi masale ki agulmen hawa korimes mi wahaka de kono bay kantata ka behe gotun visnadaruga baymi hunna mi masa wara boda olwa leifawa nota olifawa masale ke sagulmen denne vidana ade mige ekkame gotu galgulmen fa kore mi haro duniya galgulmen mi deke emme duniya ga hama mi agulmen emme ginada ka fenna mi tiba misalaka Christian dinuga mi hunota nasara emi hunge khiyal taka badaruga emi hum mi masala Isak faanu duniya wadaatumuga masala moti wara boda mi olu wala emi hum ekamuga mulin amilla goittaka miga iskofawa kam fene ade egotun Isak faanu ki Allah ga tarikale kama emi hum buna bunun mi buna gota mi masala gule gotun emi hum olifawa kama ade emi hum visnu miga mi gengolifawa gotun mi nikome faanu natija kama gormenenge mikama be gotun muslim almari wahaka dakkam fasharuga nota mi masala algolmen hama saaf koddinuma wahaka dakkaruga ebe fulun mikantata feshiken a gota be gotun wara funko visnawa kama gule gotun kit qur'an ga asori ayata maana korawa tafsir korawa fe agul korimves mi korimves wahaka dakkam mi gotun ege en nukta algon wahaka dekkin ade ei ruhu ga wahaka efoga agun mihar mi badalani mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala mikama gule gotun wahi korawa fa eva mi ayatu ga eva nafhu ga wahaka ade Allah subhanahu wa ta'ala kit qur'anu ga eteken ayatu ga mi wahakata bayan ko deva fave ade inni khaliqun basharan min tin fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi
mi ayatugawes nafkhuge wahake baade ade mi nafkhuge wahake abe gotun ilmurin me bayan korani furatamas nafkhur ruh ega maane ki ei komme makhluqakawes mi hayatuga waka dirun libigen diume ekamuge asar ene libigen diume ade ene dirhurumuge asar e farataka libuma mikiyani ei nafo wegen diume ade emiheka note farataka e haslo wegen da diume de mikama behe gotun mi muslim bahisun nota bahskurava be forme midalwani komme mihek wes ade agulme mi keni insana ufamuga wakata kama wanya komme insana ko wes mi duniyan ufamuga balive ino mattaka ade anhanu nalgulme nisbe kora eruga e komme anhana ko wes balive ino mattaka ena mi bar enage rahima liben jehe ade ega maane ki Allah subhanahu wa ta'ala devva bare mi e rahimuge terega ufede insana dirun libene goy mi heddewun nota e insana ko ufedene goy medorigan diumaki mi Allah subhanahu irad fala gulifa irad fulum wa kame adi efoge e furana erum kanta mi annani Allah subhanahu wa ta'ala irad fula ekalang mimwar fula gule gotum ehmima mi evves insana ko balive ade anghena ko balive innani mi gotuga matin kama ilmre midalwe ehem agul menna bay faruge be fene mi am firikam golum mi dema firing bay dema firing ta zamana ka bava mundaruga wes ekan hasul nuwatan agul menna be fene mige maane ki Allah subhanahu wa ta'ala midennevi gota e fada e rahima nota e fada farataka e baro e nudevvan ikama ade mikan kit Quran gora saaf ko bayan korawa fa Allah subhanahu wa ta'ala men ekan bayan ko devmo gotun e wakata kit Quran gores bayan ko devha maane badaruga ekalang irada korevi farataka migota irada korawa e Quran aluvane wahaka kit Quran ga etataniga bayan ko devha fa ehmima insanak ufedu mattaka e insanak ufede rahima mi nafkhu ade nafkhu ruh ega maane ki furane alum divehin kiyane furane elume note eluvume mi kan hasulwan jehene alum mi ilmari mi vidalwani de mi kan mug kanta tengafa gota badaruga alum men ebe fene adamuge faan ofedigen agota isaq faan ofedigen agota adi isaq faan taka Allah devi mu'jizatik ade mi kan ehem vedane kama isaq faan taka devi mu'jizat e eru emihun mi ade mi insanuna ekan emihunge lomacha devumata isaq faan was mikam wani mu'jizat koduga devwa ade mi gotun adam faan ufeddevegen ufedi gen mi ufamwegen ayki gotaka wes agul men gen mi agul menge insani tarikh note insanuge mi ufedun tabi gotun ufede gotaka shen non Allah subhanahu wa ta'ala kalek mi insanak ufedoma irada korevum ekalange wahi koravani inni khaliqum basharan min tintima amakonti maras kalange machine insanako ufadawshime fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi adi e insanege sura furiham korew mafoga ade machine sura furiham wegen dio mafoga wa nafakhtu fihi min ruhi timan askalange furana e sura furana elovime migota wahi koravani ade hime evagutuges Allah e machine algorithmin ufedegen aaruga evs furana eluvuma ekalang irad korevi ehmema e wahaka algorithm mi bayan korani hame gota isaq faanu ufedegen mi bappa kanu lakama algorithm kit qur'anuge moritiati kon fennangoti ehmves e isaq faanu mamma bali alas innew mattaka mi furana elumuge kanta hingade kan algorithm nevenge den ai algorithm mi fennani isaq faanu taka devi mu'jizat waterega how mi gota mi kan vegan de kayenge mi algorithm negen mi kit qur'anuge sot al imran suratuga mi wahaka bayan korwa fe Allah subhanahu wa ta'ala isaq faana enge machine dunya tayar koroma ufeddoma efoga e furana eluma mi isaq faana isno devvi wahaka e gota ekan korewoma efoga e dunives direcheka badalwege mistan korimati ke di ehme danno me ule wahaka ki bigota e furana eluvumuge kanta haslu wanje he ekan egota wange beje ehme ekalang irada fulun ekan egota wanekan algolmen qabul koran ebeje ayatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi koroni wa rasulan ila bani israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله مئات قال من مي معنى بدار جملة معنى بقول من فني مي إسحاق فانو أمي هنا بيان كودن تمنى كي مي بنيسات مي هن قاتن رسولك أدي تمن كليك فانو مي تبعهم في الدفر حالك وانت الله كبين مي فريهم هيك كيجي أدي إفوجا تبعهم هنا تكاتي من ماشين دنيا تيار قرآن में अदी एफ होगा ये फॉर्मूले में ऐते अल्लाह सुभान व तआला इराद फलो दिरे दुनिया का बदल वेगे दान एम कुरी मत के मिकम वेसवानी थमसे लोगे गोस्सा एम विमा अल्लाह इसाक फान ओ उफेदे गोइंग ए अगुल में के बुद्धि गबु नुकुरे वेखा गोते नोने हेम इसाक फान उफेदम इराद करवे गोता कीवे सम एहिं इंसान वेस उफेदम एकलांग इराद करवा दिरवु में इराद करवा हम ಕಂತಕೆ ತ ಹಾಸಲು ವೆಗೆ ದನಿ ತಫಾತ್ ಗೊತಕ ಏಕಂ ವೆಗೆ ದಿಯಕಂ ಗಾವೆಸ್ ಎಹಮೆ ಫುರಾನ್ ಎಳುಂ ಎ ಇನ್ಸಾನ ಕು ದಿರಿಗೆನ್ ಅನ್ನಾನ ಸಹಬಕಿ ಅದಿ ಏಕಂ ಹುರಿಹಾ ಇನ್ಸಾನ ವೆಸ್ ಫುರಿಹಮ ವಾಕಂ ಆಗುಣ ಮೆನೆ ಇವೆಂಗೆ ಎಹಮ ಮಿತನುಗ ಮಿ ನಸಾರಾ ದೀನುಗ ಮೀಹು ಮಿದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಎಯಿ ಆಗುಣ ಮೆನ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆವೆನೆ ಚೆನ್ನೊಂ ಎಮಿಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಸ್ಬೆಕ್ ಕೊಫಮಿ ಬುನನಿ ಇಸಾಕ್ ಫಾನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕ ತರಿಕಲೆಕೆ ಹೆನಮೆಸ್ ಆಗುಣ ಮೆನೆ ಗೆನೆ එකලාගේ ලම් යලිද් වලම් යුලද් වලම් යකුල් ලහු කුෆුවන් අහද් ආදී දරි කලක් වඩන් ඔඩිගම ෆරාතන් ආදී දරි කොෆ ෆරාත කුෆම් වේ ස්නුවේ ආදී එවස් එචක එකලාගේ එෆද වෙගෙන් එග්ග වෙගෙන් වෙස් නොවකන් අල්ගොල් මෙන්නේගේ දැන් කිත කුර්ආනුගේ එහෙන් ආයත කබ්බරස් අල්ගොල් මෙන්න මික එංගේ ඉන්න මසල ඊසා ඉන්දල්ලාහි කමසලි ආදම් ඊසා ගෆානකි අල්ලාහ් කරතුගා ආදම් ගෆාන ෆද කොතක උෆම වඩන්නේ මේ ෆුලෙන් එකලාගේ රාත් ෆුලායක ಅದ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ವಾಹಕ ದಕ್ಕುಮನ್ ದಾಯರು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹಿತಂಗರನಿ ನೆತುಮುಗ ತೆರೆ ಮೀ ಅಬ್ಬೊಡು ದುನಿಯಾಗ ವಾಹತ ಕೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆದ್ದೋಮ ಕೊಳದುಮತ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಆದಗ ಇನ್ಸಾನಕ ಉಫದ್ದೋಮಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯಾ ಬೋಡು ಕಮಕ ವೆಗೆನ್ ವಾಣೆ ಏ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕಮ ಮೀ ಕಮಗ ಮೀ ವಿಸ್ನಾಲಿ ಕಮಗ ಸಂಗೇನ ಆದಗ ಇನ್ಸಾನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತಗ ವರ ಕುಡ ಜರ್ರಗ ಮಿವರ ವರಸ್ ಕುಡ ಮಖ್ಲೂಗ ಏಮೆ ಮೀ ಅಬ್ಬೊಡು ದುನಿಯಾಗ ವಾಹತ ಕೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆದ್ದೋಮ ಕೊಳದೋಮಂತ ಕಮಗ ವೆಗಂ ವಾಣಮ ಏಗ ಮಾನೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇ ಎಗ್ಗೊತಕ ಸೆಕಮ ಎತ್ರೆ ಶಕ್ಕು ಕುರಾಕನ್ ನುಜೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರೆನ್ ಜೆಹೇನೆ ಏ ಹತೆದು ಹಾಗೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕಿರುತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇತಿ ಮಿಕ ಅಂಗವಾದೆವ್ವ ದೆನ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಸಾನ್ವರ್ ಆದೆ ಬಿ ಜಮೆ ದಮಕೆ ವಿದಾಳು ಹಿಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇ ಮೇ ತೌರಾತ ಬಲಾಲರ್ ತೌರಾತುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾವಾ ಕಮ ಮದಸ್ತುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಇಬ್ರನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಫತುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾವೆ ಮರಿಯಂ ಫಾನ್ ಅರಿಹುಗ ಹೈಕಲುಗ ಕಮನಾ ದೆಬೇಂಗ ದರಿ ಬೇಕಲಕುಮಗಾವ ಯೂಸುಫ್ ನಜ್ಜಾರ್ ಒಕಂಕುರ್ಮ ಗೆಂದೆವಿಯೆ ಅದು ಮಿವಾಹಕ ರೇಗ ಮೇ ಎಂ ಬೇಫ್ರೆನ್ಸ್ ದನ್ನವಾಫಾ ಹೆನ್ನ ಸಾಗುಣ ತಂಕುಳೆ ಎಂ ಇತುರ ಮಿವಾಹ ದನ್ನವಾಲೆ ಗಸ್ತ ಕುರನಿ ಅದೆ ಮೇ ಏನ එකමනා විදාළුවිය ඒ මරියම්ගේ ෆානේ තිමන්නේ ખબર කර ಭಾಷೆ ඔෂෙන්නේති ගහ ෆලානේ හෙయ్యೆ ಫೆನ್ನೆತಿ ಗಸ್ ಹೆದಿ ಬೊಡೋಗೆನ್ ದಾನ හෙయ్యೆ ಫಿರಿಹನಕು ನೆತಿ ಹುಜ್ಜಕು ಲಿಬೇನ හෙయ్యೆ එකමනා මිසවාදක ජවාබುಗ විදාළුವಿ ඒ ಬೊಡೋವೆಗೆ ದರಿಕಲುನ್ನೆ තිබා ඇඟවඩාන ගොන්නවාතෝය දුනී හෙද්දවි දුව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගස් පළවවා ෆානි ඔෂෙන්නේතිය තිබා ඇඟෆාවේතෝ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආදමගේ ෆානා කලේෆානු ගමිකවලුන් හද්දවා ෆානි අංහෙනකා ಫಿರಿಹනಕು ನೆතිය ආද එකමනා මේ වාහක දන් එන්න විදාදෙබමුන් එනගේ හිතුග ශකුත ෆිලාගෙන්දිය ආද මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කමකන් කමෙ බුමන් ඉරාද කරබහ කම ගාන මේ කල්යාංග හිකරවනි කුන් ෆයකුන් ආදමි ආලිම්නා සෝතක සාලි සබනායතක මේ ෆහබා ಆದ ಕಲಾಂಗೆ ಕಮಕ ಬರಿ ಕೊರಬಣಿ ಭಾಷೆ ಹಿಂದುಗಾಯ ಕಮೆ ಬೇಕೆಂದೆ ಮೀ ಅಗೊಂಡು ಎಬ್ಬೆ ಶಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಜಿಹೇನ ಕಮೆನ್ನು ದೆಮ್ಮೆಗೆ ಜಮೀಲಿಗೆ ವಾಹಕಾರಕ್ಕೆ ಇಶಾರಾ ಕೊರಬಿಯ ಆದೆ ಮೀ ಮರಿಯಂಗೆ ಫಾನು ಆಲಾಸ್ ವೆನ್ನಿ ವಾಹಕ ಏಕಲಮಾನ ಗಮುಗ ಫೆತುರುಗೆಂದಿಯ ದೊಗು ತುಹಮತು ಇಂಗಿತ ಕಮನಾದಿಮ ದಿಕ್ಕುರುಗೆಂದಿಯ ತಫಾ ದೊಗು ಬಹುತಾಂತ ಕಮನಾ ನಿಸ್ಬಿಕೋ ಹದಾಯಗೆ ಮೀಸ್ತಕು ದಕ್ಕಮಂದಿಯ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾನಿ ಕಮನಾಗೆ ಬರಕಾತ್ ತಿರಿಕಮ ತೊಹಾರತ್ಕ ಮಚ್ಚಂ ಅದಿ ಕಮನಾಗೆ ಫರಜು ರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕೊರ್ಬಿಕಂಬ ಕಮ ಹೆಕೆ ಓಡಿಗೆಂಪ ನಮೆಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹತಕ ದೆವಾನ ಜವಾಬೆ ಕಮನಾಕೆ ಎಂಗವಡಾನು ಗನ್ನಿ ಎಕಮನಾಗೆ ಒತಿ ಎಕಮ ಕುರ್ಮತು ಲೆವ್ವು ಆದೆ ಮರಿಯಂ ಸುರತಕ ಹತಾಯ ಸನಾಯತುಗ ಕಮನ ಗಮುಗ ಮಿಹುನ ಕುರ್ಮತು ಲೆವ್ವಿಗೋ ಯಗುಣ ಮೆನ್ನ ವರ ಸರೀಹಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕದ್ದೆ ವಾಫವೆ ಫಾತತ್ ಬಿಹಿ ಗಮಹ ತಹಮಿಲು ಮಾನೇಕಿ ಎಕಮನ ಏನ ಗುವಾಯಗೆ ಸವಾರಿಯಗೆ ಮತಿ ಎಕಮನ ಗಮುಗ ಮಿಹುನ ಗಾತಂ ಐ ಆದ ಮಿಸ್ಸಂಗ ಮೆದುಗ ಕಮನ ಮಿ ಮುಹಾಕಮಾ ಕುರ್ಮನ ಕಮನ ಕನತಕ ಬೇತ ಶರಿಯತ್ ಕುರ್ಮ ಮೀಹಂ ಗಸ್ತುಗುರಿ ಆದೆ ಮಿಯಾಗ ಬಯಾನ್ ಕದೆವ ಮರಿಯಂ ಸುರತಕ ಹತಾಯ ಸನಾಯತುಗ ಅಶಾಯ ಸನಾಯತುಗ ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಬಾಫತಿ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا ಮಾನೇಕಿ ಮರಿಯಂ ಫಾನು
ಮರಿಯಮ್ಗೆ ಫಾನೆ ಕಮನಾತಿಯ ಗೆನ್ನೆವಿ ನಬಿ ಕಮಗೆ ದವಾಕಿ ಅಜ್ಜಾಬ್ ಫಾಫದ ಎಚ್ಚಕೆ ಹಾರೂನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ಐಲಾಯಿಂ ಬಡಾಗೆನ್ನೆ ಉಖ್ತಾಯೆ ಕಮನಾಗೆ ಬಪ್ಪಾಯ್ಕಿ ನುಬಾಮಿ ಹೆನ್ನೂನೆ ಅದಿ ಕಮನಾಗೆ ಮಮ್ಮಾಯ್ಕಿ ಅಖುಲಾ ಗೆಲ್ಲಿಫಾವ ಅಂಹೆನೆವ್ವೆಸ್ ನುಮೆ ನೂಂಬೆ ಅದೆ ಎಕಮನಾಗೆ ಎಮಿಹುಂ ಬುಣಂಗುಳೆ ಕಹಲೆ ಕಮನಾಗೆ ಐಲಾಕಿ ಇಫತ್ತಿರಿಕಮ ತಾಹಿರುಕಮ ಸಾಲಿಹುಕಮ ತಗವಾರಿಕಮುಗ ಮಶೂರೆಫಾವ ಐಲಾಯಕೆ ಮಿಹಾತನಂ ಎ ಐಲಾಗೆ ನಮಂ ಹುತುರು ಅರಾಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಫೆನ್ನುವೆ ಮಿಯಾದ ಖಿಲಾಫ್ ಕಂತತ್ತ ಕಮನಾ ಕುರವಿ ಕಿಬೆಗಂತೋಯೆ ಎಕಮನಾ ಗಮುಗ ಮೀಹುಂ ಎಕಮನಾ ಜಿನೆ ತುಹಮತು ಕುರಿ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಎಮಿಹುಂ ಎಕಮನಾಗೆ ಕಿಬೆನ್ ಎಕಮನಾಗೆ ನಫ್ಸು ದಿಫಾ ಕು ವಾಹದೆಕ್ಕಮ ಎದುನು ಈ ಎಕಮನಾಗೆ ಇಫತ್ತಿರಿಕಮ ಬೆಸ್ಮಿಹುಂ ರಾಗತೀತೋ ನುವತ ನುಬಾ ನುಲೆಫಾ ಫಾಸಿಕೋ ಎಕಮನಾಯ ಹಮಲಾ ದಿನೀತೋ ಒಳಂಫಿಲೋ ಮಸೆ ಕುರಿ ನುವತ ಎಕಂತತ್ತ ಒಳಂಫಿಲಾಫದ ವಾಹಕೆ ಎಕಮನಾ ಎಮಿಹುನ್ನ ಕಿಯಾದೆಬ್ಬುಮ ಎಕಮನಾಗೆ ಕಿಬೆನ್ ಎಮಿಹುಂ ಎದುನು ಎಹನ್ನಮೆಸ್ ಎಕಮನಾ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಕುರವಿ ಹನು ಹುನ್ನೆವು كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وهي كربا فني فأشارت إليه من مريم سورة نوايا سناتك بيه معنى كي جواب دينما إكمنا إشارة كلي إكمنا کے درفول عيسى دماشة إكمنا قومك ميهون کے واقعہ کے جواب کا درکرن إشارة كلي بھی تبامي ہن تبنا واقع دکا درکرن تبامي سوال کراشه قومك ميهون إكمنا دنبي كمنا أقولنا ملامة كرب بني توي إميهون دنبي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا من مريم سورة نوايا سناتك بيه ಮಾನಕಿ ಎವರೆಂ ಮಲಾಮಾತ್ ಉದ್ಗ ಬೊನ್ಯೆ ಬಲೆ ಅಹರ್ಮೆಂ ಮಿತಿಬ ದುವಸ್ ವಿ ಬೊಡೆತಿ ಇಲ್ಮರಿನ್ನ ಫೆಂಕೊಶೀಗ ಇನ್ ಕುಜ್ಜಫದ ಲಜ್ವಾನಕ ಮಿಬಾತ್ ವಾಹ ದೆಕೇನಿ ಹಿನಕುಂ ಹೆಯ್ಯ ಹಿಂದ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮುರ್ಫ ಮಹದುಗಾವ ಇದರಿಕಲಂ ವಾಹ ದೆಕ್ಕೆವಿ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا مي مريم سورة 30 ونايتم بشكل 30 ونايتك نيلا معنى كي نمس اينا مريم غفانو درفل جواب دم بنيه همكشر مهرنكي الله غلقيمه ekalaanga miyala fain injili baawalebba alaaki nabiyakan heddeviye adi komme tanokga hori names alai barakat levvi alakan haddawafiye ahoren dirid demi horiha hindako namaz kurmasha zakat di uluma ekalaanga horenge macca fardu kurabbafiye adi ahoren ge mamma yokon hitma bes ekalaanga horenna amuru kurabbafawe adi horennaki barakatirikam kendigamba jabbarakam ga nulabate adi ahoren duniya macca bihedu hogayya marwane dohogayya alun anikka furana alwa nangawane dohogawes ahorenga maccan ekalaange hadratu salama libigem bahoshime الشيخ عبد العزيز حسين ಅದಾಗೊಂಡು ಮುಸ್ಮೋಸಗೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿನ ಇತರು ಕೊಲ್ಲುಮಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಳೆ ಕುರಿಯ ಜೆಹಿಲಾಫ ಅಳ್ಕೊಂಡು ವಾಹಕ್ಕೆ ದಿಮಾದಗೆ ಬರೇನ ಅದೇ ಕುರ್ತುಬಿ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗೆ ಕಿಬೆ ರಿವಾ ಕೊರವಾಫ ರಿವಾಯತಿ ಗವನಿ එකමන මහාදිගේ වගුතු ඇස් ජෙහුමු එකමන බයිත් ලහම් දූ කරවා බයිත් ලහම් උරි වාදීගේ තරේ නික්ම වඩාන්නේ විය එකමන එතන නික්ම වඩාගෙන් දුර දතුරු කුරවිය එදිය මගමතිගා එකමන මහාද් මිදෙන්න විවිහෙවුමුගේ උඳ ගුතකා කුරිමත් ලාංජ උනේ එකමන ඒ කෝ බයිත් ලහම් නික්ම වඩාන්නේ වි කෝමුගේ මීහුන් මේ ෆිරියකා නොලා කුජ්ජ කොලිබුමු කෝමුගේ මීහුන් එකමන කුරිමත් කුරාන දුත්තරාතකකුන් ෆිල්ලවම්බගෙන් එකමන වඩාගකම බයන් කරවා පවනි එකමගේ හිතාමාග අරගොන්ට කුරි රේවස් දෙන්නෙන් එකමගේ හිතාමාග එකමන විදාලවනි යා ලයිතනි මිත්තු qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya තිමන්නේ මේ කන්තත්තක කුරිමතුමුගේ කුරින් තිම බිම්ගේ මරුවේ බිම්ගේ වෙයවගෙන් දානම හදාහරංගලේ දැන් අරගොන් මෙන් මිසනුගේ විස්නාලෙන් ජෙහෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කොම්මෙ අලකවස් ඒ අලකු අල්ලාහ් තවක්කල් කුරාකම වනීවියා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අලක මගු දක්කවානේ රංගල ගොයිත්ත මෙදුවරි කරවානේ අල්ලාහ් වහී කරවනි වමන් යතවක්කල් අලල්ලාහි ෆහුව හස්බු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තවක්කල් කුරාමිහා අල්ලාහ් ෆුදි වඩිගෙන් වේ අරගොන් මෙ මිතනුගා හගීකතුග විස්නාලාහකම වනීවියා මරියම් අලයිහිස්සලාම්ගේ හයා පුලන් අරගොන් මෙ විස්නාලායරු එකමනා මිහරාබ්ගා ඉන්නේ වගුතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ખાලිස් ව අල්කොන් කුරුම්ගා එකමනා හුන්නෙවි එකමනා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රිසුකු දෙවි අරගොන් මේ කුරීගා වාහක දක්කාෆි එකමනාගේ අරිහ සකරියා අලයිහිස්සලාම් වදවදා ගන්නවා වගුතු එකලේ ෆාන ෆෙනි වඩා ගන්නවනි එකමනා ගරියුගා අල්ලාහ් දෙවා ෆවාත කිතිනොත කාබෝ තකිති හුන්නත හොරමෝ එකලේ ෆාන සුවාල් කරවනි මරියම් මේ ති කොන්තා කොන්දි බෙච්ච එකමනාගේ බස්ෆුලකි මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවා තකිච්ච
ඒ ෆහුගා මේ ඉල්ම් වෙරි මියා වාහක දක්කා වුන්නනි එකමනා එවස් මසක්කතෙන් නුකුරවවා එකමනා රිසුක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවියේ එකමනා ખાලිස් කොන් අල්ලාහ් අල්කොන් කුරුමුග හොන්න වීරු එකමනාගේ හිතුග එහෙන් එවස් ෆරාතක ලොයිබෙ නුවි හින්දු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවස් සබබේ මෙදුරි නුකුරවවා එකමනා රිසුක් දෙවියේ එන්නමස් එකමනාගේ හිතුග දරිෆුලුගේ ලෝබි ජහුම ෆහුග දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමනා රිසුක් දෙවි سبب مدوري كرواف أهم ما يكمنا الله سبحانه وتعالى وهي كروانية وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا سببك قدر رو حلوى لفو حلوى لفواش فوق قدر ميار هم الله كل دومان تكوريغ رزق دبي فدان كمنا رزق دبان كورين بس أدي ميهار بس ميوقت بس إنما الله سبحانه وتعالى سبب مدوري كره وحزي إليك حلوى لفواش දෙ අලගොන් මේ තනුග අස්ලුග වරක් බොඩ අල්ලාහුගේ කුළදුම්වන්තකම් අලගොන් මෙන් හිම්බච්ච ගෙනස් ගන්නංචේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තවක්කුල් කුරා මීහකන් අලගොන් කුරීගස් මිදන්නවනි අල්ලාහ් රිසුක් දෙවවා තනව මේ මීහගේ කන්තත් මේ තනවස් කරවා ෆහිකොත් දෙවවානේ මේ එකමනා කුජ්ජකලි වඩාගතුමු එකමනා එම්මේ බොඩ හාරාම් වෙනුවත දෙරවි කමකි قومගේ මිහුණ මුවාජහා කුරානි قومගේ මිහුන්ගේ කුරි මච්ච ගොස් දන්නවානි කීකේතොයි එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම් වෙස් හල්ල කුරවි අල්ලාහ් වහී කුරවි ෆයිම්මා තරයින්න මිනල් බෂරි අහදන් ෆකූලි ඉන්නී නසර්තු ලිර්රහ්මානි සෞමන් ෆලන් උකල්ලිම අල්යවම ඉන්සියා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවනි මරියම්ගේ ෆානේ කමනාය قومගේ මිහුන් කුරිමතු වා හින්දුනොත ඉන්සානක වෙනජ හින්දුක කලේ කමන විදාල වාෂ තිබ මිහුරි රෝදයෂේ එහෙම්වීම මිය දෙවස් ඉන්සානක වාහ කරුන් දක්කා එමිහුන්ගේ රෝදාග ඔන්න ගොතකි කෙව් නුකා හුරුම්ගේ ඉතුරුම් වාහ කනු දක්කා හුන්නන් ජෙහකම වෙස් තෆ්සීර් ඉල්මෙරි ලියු වාෆාවේ එහෙම එකමන ඒ ගොතුග හුරුමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු හුන්නේ උමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමරු කුරබි දෙන් එකමනාන් ඔති හැම එවගතුස් අල්ලාහ් තවක්කුල් කුරු අල්ලාහ් තවක්කුල් කරවාන් එකමනා හුන්නේවි එහින්දු එකමනා කවුම දතුරු ෆෙට්ටෙවි බය රිවායත බුනා ගොතුක එකමනා ඊසාගේ ෆාන උෆම් වඩාගතුම ෆහුග සාලිස් දුහා ෆහු එකමනා කවුම දතුරු කුරෙවි ඊසා අලයිහිස්සලාම්ගේ වාහක මිරේ මිහයි සබ මෙදුකණ්ඩාලා මෙක්වනි ඉරාත් කුරෙවි අමාදමාරේවස් මේ වාහකයගේ නුනි මිය බෑක් බද්දලුම් උමීද් කුරමු प्रोग्राम रिकॉर्ड करी आश्त हसन मुशेलुबी अशेख अब्दुल्ला जमील उफेद्दी अली अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम